Kanitha wa gatoreki guku bururi-ini ni urigitwo igutha thutha wa muthikabu wa diocese ya Eldoret Cornelius Korir gukua akiamukira urigitani thibitari-ini imwe tauni-ini ya Eldoret. Muthikabu Korir akoretwo ari gituge gia kuhunjia thayu urumwe na kihoto gitaro-ini kia Rift Valley kuria akoretwo akiuria ateti matikagayukanie muingi na mithingi ya kinduriri. Oho Muthikabu Korir ni akoretwo agitetera honge ciirugamitie cia gigatiba makiria kamiti ya ithurano miaka IEBC na ruhonge rwa magoti iheo mweke wa kuruta wira itekuingirirwo. Ica ikuhi Muthikabu Korir ni akoretwo akiuria mieho yeri ya giuteti Jubilee na ngwataniro ya NASA iguithanirie niguo kunina ndugamano eri akoretwo ho iguru ria githurano gia gucokerwo. Can they swallow their pride and come to the table and dialogue? It's not, sometimes it's not the IBC problem, it's a problem of the parties. Yes. The IBC's the work is to make sure the things are done well, but it's up to the parties to bring their people together. Yes. And sit on the table and see. Korir akoretwo ari muthikabu wa Eldoret kwa ihinda ria miaka mirongo iri na mugwanja kuria akoretwo anyitite itemi inene kuiguithania na kunyitithania nduriri iria cikaraga mwena ucio. Ahuruka ari na ukuru wa miaka mirongo itandatu na mugwanja. Arohuruka thayu handu-ini ha Kameme TV. Njitagwo Njoroge wa Kimani.